uNgizwe vese inhloso ngqangi yomcimbi ongomhla ka-10 laphana ke ozoqala ubhoda uyovala e-workshop kanti abaculi ekuyibona babiziwe babaliwe bavezwa kwi-poster njengoba ke enza umcimbi uveza inhloso ngqangi uthe ke mina umfowethu uyongena ngifile ngangisho ukuthi ngoba kuqondane kabi webhuti ayiqaqondane kabi ngiyaxolisa ngomhla ka-10 ngibize amabhinqa ema-university onke jikelele kunamabhinqa akekho ngazi ukuthi ngisho ko-West University kunobhinqa Tuesday kuyagidwa lapha elokhujaneni lapha phezulu ongoye kuyagidwa obhinqa Thursday eMangosuthu University, Westville University, TUT University amabhinqa ami ngiwatshale yonke indawo ngokubona leli thawula nje umuntu wakwalithitha leli thawula ngasandla umuntu oyibiza ngebhinqa ngithi mina njengoNkulunkulu wenu njengomongameli wenu ngomhla ka-10 asihlangane sonke amabhinqa siyovula unyaka wamabhinqa ka-2024 ukuze sikhulume kahle lezi indaba zokuthi labo sopolitiki bagula kangaka labo sopolitiki yini lenifuna kwaZulu ngoba siyawukhupha umswarelo yini lenifuna kwaZulu ngoba siyawukhupha umswarelo yini wonke ama-manifesto eza lapha kwaZulu ngathi mina niyozwa ngami namanje ke ngisho njalo ngithi niyozwa ngami nami ngiyozwa ngani asihlanganeni ke ngomhla ka-10 sisuke kubhoda simashe njalo senze ibhinqa cultural carnival intombi iyamabutho ophakela umthakathi uzosuka namabhasi awu10 usekhona family lepho kwanongoma umuntu ebhosha uzosuka namabhasi awu10 olundi ngapha eThekwini eke insizwa zonke namahostela onke ayobe phelele eThekwini ngomhla ka-10 eze kwicarnival yokuvula unyaka wamabhinqa ezosuka kubhoda iyehle njalo ngo-workshop ngowe-street iziyovala workshop futhi ngalo idonswa amakhosi namabutho nabantu abaprominent kumabhinqa association bese siyoyivala workshop ngomhla ka-10 kuchithe kupho konke la ama-corners of the world nongabe uthi yena uyazonga uzongela ukuthi uyofika mhla ngifile athi ngiyabonga baba ngithi ilanga lakho namhlanje ungeyize emngcwabeni wami ngiyekeni ngidliwe zingonyama ngiyekeni ngidliwe zingwenya ningangcwabi ngithi mina ngomhla ka-10 hlanganani nonke sisuke lapha kubhoda simashe sihambe njalo sitshengisa ukubhinqa bethu iThekwini yasithanda amabhinqa ayasithanda uhulumeni wethu uyasithanda simashe kahle uyazi ukuthi ayikho into eyedlula ubuzulu bethu nobhinqa bethu in this province of KZN therefore ngomhla ka-10 kune carnival esuka kubhoda iya e-workshop bese sifike sihlaba inkomo lapho eziwu20 inkomo eziwu20 ezobe ehlatshwa ngalelo langa eke sidle sijabule kuvula unyaka wamabhinqa ugidwa ingoma ngithi wemthakashana nomlenze omfishane phuma lapho nezakho wesaliwa phuma nezakho ngithi nganza kwethu bonke omaskandi bobe bekhona.